Mwiriwe mwese abakunzi bacu turabatahije turabifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Tutarakomeza ikiganiro ndagira ngo ngire ijambo mbabwira. Ndimo kubona abantu bamwe bafata ibiganiro byanje bakabishyira ku mashene yabo ntabibahereye uburenganzira tutabivuganye. Ndagira ngo mbihanangirize, je mfite shene imwe ni iyi Justin Rugaju infoa. Ikiganiro muzongera kugitanga kandi nababujije cyangwa mukiye uburenganzira bwo kubishyira ku mashene yanyu. Amabwiriza murayazi n'amategeko ngira ngo murayazi, ndabasaba kutazabyongera pe. Shene mfite ni yonyine, TikTok niyo ni Justin Rugaju nayo ni imwe, handi hose wiha ubwo burenganzira rero amategeko arahari nyine, kandi si byiza ko kurenga ku mategeko. Mbaye mbashimiye, nta byinshi mvuze, nzi ko muri abantu bakuru kandi bumva. Dukomeze rero, ubu turi mu gihe cy'imbeho nyinshi cyane na gahunda n'imirimo myinshi, titubona uburyo bwo gukora ibiganiro bihagije, simbona umwanya wo gukurikirana inkuru no gusoma ngo mbone ico mbaha. Ariko uyu munsi w'amatariki 22 nahisemo kugira ngo fata akanya gatoya mbagezeho inkuru, kuko abantu benshi tugenda tuvugana ba applice byagenze gutya byagenze gutya byakozwe gutya. Numva iki kiganiro ni ingenzi nakibaha, kuko hari abantu nkunda kubabwira amakuru menshi aba kuri site ya guverinoma ya Canada, www.canada.ca. aho niho haba amakuru yose avugwa yo muri Canada yose. Ugomba gufata umwanya munini ukahaja, wa mwanya abantu bamara ku bintu bimwe bidafite umumaro. Abo bireba abari interese n'aya makuru, naho kuye guta umwanya wawe cyane nijoro ugasoma mu gitondo, kuko amakuru yose arahari. Amaporogaramu azana abantu uburyo bazi bisabwa, ahakira abatakira, buri kintu cyose. Uvuyeho, iyo ugiye kuri site usanga handitse immigration et citoyenneté, naho wemeza niba ari mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza ururimi wumva, ukabasha gusoma ukamanuka ukagira icyo rekolta. Rero ndagira ngo mbabwire ko ntari umuja wa migration. Nubwo mvuga ibyo, si nta kigo nkorera, ndubukorana bushake, wiyemeje kugira ibyo nasangiza abantu by'ingenzi. Ubwo rero icyo nashatse kuvugaho nabo bantu bagiye baaplika n'abandi baza aplika, kubabwira amakosa amwe mwakwirinda kugira ngo une fois utazatakaza umwanya wawe ukaja kuregreta. Hari amakosa menshi abantu baza bakora. Twari amakosa na cible nkane cyangwa 5 ngira ngo mbahe, noneho muzirefereho. Uzi utaraplika n'uwaplika, cyangwa wewe warumaze kuaplika utarigwaho wakosora. Reka navuge nihuta ndabanguka, ntabwo ntinda. Kiganiro n'umwanya mutoya cyane. Ndagusaba gukora subscribe niba ari kugera kuri chaîne yacu, uyabone. Ibiganiro byose tuzaza dukora ubibonere ku gihe, tubwire naho uri no bishobora. Impamvu ya mbere, ugomba niba wasabye akazi uje gukora, ko hari uburyo bwo kuza uje kwiga, ariko cyane abenshi baza baje gukora. Ugomba kureka donc bariya baguhaye akazi akaba ari bo ba requestinga visa yawe, akaba ari bo bayisaba, waba waje mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyo bayisabye nibyo byiza, nibyo byihuta, kuko amaporufu biba bimeze neza cyane. Iyo kosa abantu benshi rero bipermeta kwihuta, yasabye akazi aho yoretse ngo bari bamuhaye akazi bafite izo mbaraga gusaba, cyangwa akababwira ati mwe ni mubinkorere, we directement agahita afata izo nshingano. Une fois harimo 50% yo kwemererwa na 50% yo guhakanirwa. Ariko une fois byakozwe n'abariya 100% cyangwa se 90%, 90% uremererwa. Ubwo rero iryo kosa muzaryirinde, ndabibabwiye mbere. Ikindi gihe musaba akazi wateguye CV yawe, ino CV ntikwiye kurenga 2 page. CV iba ngufi kandi ifite amagambo ari objectif isobanutse. Ariko hari igihe twe iriya muri Afrika abonaga abantu bandika CV ndende, amapapuro 3 4 ibintu byinshi birebire. System ya hano rero
birasaba ko iba ngufi ariko kandi ukamarikamo experience ufite biba byiza. Ico kintu naco ni ingenzi. Ni icya kabiri nagiraga ngo mbabwire. Icya gatatu, irindi kosa bakunda gukora, abantu ntibakunda kwitondera kureba abahaye babafasha. Iryo jambo nkunda kurivuga. Umuntu gusa iyo abonye umuntu akamubwira ngo nagufasha wajya muri Canada byoroshe ufite udufaranga, ahita yumva ntabanze gukora amanalize ngo uyu ugiye kumfasha ninde. Iryo jambo nkunda kurivuga. Mukwiye kwirinda gupfa gutanga amafaranga gusa nk'uhaye uyata, kuhaye uyikuraho. Kubera izihe mpamvu? Kubera ko amafaranga arahenze. Noneho wowe ugasanga uri umuntu utari unafite menshi, ariko ngubwo umuntu apfuye kubwira ngo nje mba muri Canada ngo no gufasha ibi, yasobanukiweho duke, antuka ugakora ikosa ryo kwamupfa kumwizera ukamuha amafaranga. Ntabyo ubanje kuverifya. Umuwaje ugufasha akwiye kukwereka ikarita ye, akaguha amadresse ye, akaguha amanimero ye, buri kintu cose. Ufite uburenganzira nimba yakuriganyije kuja kuri ambasade y'igihugu ciwe, kandi akakwemerera ko amafaranga yose umuha ari kodingwa, muvugana mu bintu biri mu muco, kuko iyo ari umuwaje wa migration yemerewe guhembwa koko, kandi ashobora kugufasha kugeza bigeze ku iherezo. Inifwa atagufashije akugarurira amafaranga. Ariko hari abandi bateka imitwe agapfa kuza ipermeta akakubesha, wenda umuntu nawe afite inyota yo kuja muri Canada atanabisobanukiwe, birumvikana, agahita pfa kuvuga ati okay, reka mbikore gutyo namuhe wenda ntazambesha. Kandi abo bantu biba bamenya kukuresha, aba yarafashe inzira zose acamo kubesha, guhendahenda, nawe ukireta uruva wabaye konveki ugasanga uranyazwe. Ni ukwitonda ukabanza ugahitamo umwaja neza, akaguha ibisabwa byose bigaragaza ko ari uwa immigration, akaguha adresse ye, akaguha aho atuye, ibintu bye byose wamara kubimenya, ico gihe uwo ntiyakwambura. Ico nacyo iryo kosa abantu benshi bararikora cyane, kudahitamo ibyo bindi. Ikindi, irindi kosa abantu bazakora rya kane, akaba nta test ya langue resultat zayo afite nimwe, yaba icyongereza yaba igifaransa. Noneho ugashaka ngo byoca ntaho, biragoye. Ugomba kubanza ukagira izo resultat. Nico gituma nzambwira abantu, niba uzi icyongereza sava, niba uzi igifaransa sava, nimba utakizi kora formation ku buryo ubasha gutambuka test, uba ufite resultat certificat ibikwemerera. Aho ngaho uba ufite 50% deja yo kwemererwa, kuko Canada ni igihugu gikoresha indimi zibiri. Canada ni igihugu gikoresha igifaransa, Canada ni igihugu gikoresha English. Muri Quebec n'ahandi ni nkaho bakoresha igifaransa mu ma province abiri cyane. Quebec yo 90%, ahandi naho ni nka 40%. Ariko no muri Ontario hari uduce tumwe, turejo tumwe tuvuga igifaransa cyane. Rero ni igihugu c'indimi zibiri. Ugomba kuba rero uzi urumwe kugira ngo baguhe access, bakwemerere, babone kuzaza gutanga contribution, kuko ntibokwemerera nta ruri muzi, kuko contribution yawe izoba iri hasi. Woza mu zindi nzira z'ubuhunzi n'ibindi cyangwa kwiga, ariko ubwo izo nzira zindi ntuzemerewe, kubera ko bo bagomba kubanza bakaverifya réellement kuzo ururimi uzashika gukora, utazaja mu bindi. Nubwo wagera hano waje umurezida permanent ugashaka kwiga n'ibindi sava, kuko ufite izo droit uba uzemerewe. Ariko kameme mbere yo kuvuga ngo bagukure iyo uri ifosa. Ikindi nanone, n'indi kosa bakora, iryo ni kosa abantu baza bakora rya kane, iryo ryo kutamenya, kudasobanukirwa, kuba abanje kugira resultat z'ururimi ngo bafite iyo certificat cyangwa amanota agendeweho asabwa, ugasanga biragize. Ikindi nanone ni umuntu mu kutasaba ibijanye n'akazi, bijanye n'irya gatanu ndekeraho. Ugomba kureba akazi uhwanye nako. Niba warize akazi k'ubudiplome ugashakisha bingana na harya, ntuhite ushaka akazi k'ikirenga k'umuntu ufite masters. Nimba ufite kaminuza kandi ntukwiye kumanuka ngo uje ushaka akazi k'umudiplome, kameme ukagerageza kujana na experience yawe n'ibyo uzi, noneho akaba ari aho applica. Ibyo byagufasha. Sintinda ngo nabisobanuye, message yatambutse ni ingenzi kubo bireba, ifoko mugomba kubizirikana, kandi ayo makosa mukayirinda.
ndabashimira cyane kudukurikira mutumenyesha aho turi aho muri, kandi ibiganiro nakagaruka tuzakomeza tubibagezeho. Nimba wafashijwe n'ikiganiro irondo gisangiza, hanyuma tuzongere tuganire ejo bundi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, mugire ibihe byiza.